Ja. Ja. So, dat zijn de katholische, dus non, dus dat zijn de mannen. Pero En había, die kan bloos gevormd worden, de schuld kan door bloos die merken weer geld hoor. pero había otro grupo de niños En doe we een andere groep kinderen, que no tenían ese estatus social. wat niet zo hoog aan de sociëteit ongezien werden. En de man, Y entonces nace la escuela en zo dan wordt schuld geboren, para ellos. vereend. Y eso es misericordia de Dios. En dat is God zijn genade. ¿Dónde estaban los padres de estos niños? Wo waren de ouderen van deze kinderen? Trabajando. De schoften. Y no podían ellos tampoco impartir una educación de calidad. En zij kunnen ook niet een onderrichting geven, wat een goede onderrichting is. Entonces los delegaban So dan geven de kinderen af a maestros preparados. aan leraars die weer een rode gemaakt worden. Y está bien En dat is que goed. existan escuelas. Mochten die zijn. ¿Para quién? Voor wem? Para los hijos de los no cristianos. Voor de kinderen van de ouderen wat niet christen zijn. Los hijos de los cristianos, De kinderen van de christen en el diseño de Dios, en God zijn model es que sean formados por sus padres. is dat die van ihre ouderen beleid en onderricht worden. Cuando Moisés subió al monte Horeb, Want Moses op den berg Horeb napging, ¿cuánto tiempo estuvo allí? hoe lang wie hij door? 40 días, 40 dagen. ¿verdad? Niet zo? Y noches, 40. En ¿Qué estaba haciendo Moisés? En wat deed Moses toen? Hablando con Dios. Hij reed met God. ¿De qué hablaban? Van wat reden die? De todo, me imagino. Van alles. Y al Stel ik niet ver. final, Dios le hace un obsequio a Moisés, que él entrega. En te laat geeft God Moses een geschenk. En wat geeft hij aan? ¿Mm? ¿Qué le dio? La ley, Dat je zat. la tabla de instrucciones. Die Para je nuestro verschriften. tiempo, podríamos decir, le entregó la Biblia. Te andere tijd, wie we zijn, hij heeft aan de Bijbel. Las instrucciones, ¿de qué? De verschriften. Van De wat? cómo su pueblo Van wo zijn volk debía regirse, zal regeerd worden. gobernarse. Beheerst worden. ¿De qué hablaba esa ley? Van wat redet je zat? De todo. Van alles. Leamos Levítico. Lezen we mal 4 Moses. En Levítico hay instrucciones para todo. 3 Moses. Du geeft het. 3 Moses, nee. Du geeft het verschriften van alles. Para saber cómo ser padre, Dan weten we wie ouderen zijn cómo ser moeten. hijo, Wo wie een kind zijn cómo moeten. administrar las finanzas, Wo wie ons geld verhandelen cómo zullen. hacer los sacrificios, Wo wie offers geven zullen. cómo cultivar. Wo wie vlekken maken zullen. Habla de administración Levítico. Dat wordt 3 Moses van reden deed. Cómo vestirnos. Wo ons aantrekken. Habla de gobierno civil. Dat redt ook van Cómo gobierno civil. elegir personas que nos gobiernen. Elegir. Wo wie de persoon uitwählen zullen wat ons regeren doen. Entonces Dios le estaba entregando a Moisés So God geeft las Moses instrucciones. de verschriften. Moisés, te entrego. En Moses, ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? wat zei hij te God? Deuteronomio 6. 5 Moses 6. Podemos ir a la palabra de Dios. Zullen we er mal eenmaal gaan gaan? Muy bien. Vamos a leer. Entonces, Dios le está hablando a Moisés. Estos, permíteme, tú la tienes, está bien. Estos son los mandamientos, leo en español, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. ¿Que sé qué? Enseñar. ¿Hasta el versículo 2? Voy a leer, sí,
hace énfasis en enseñar. La gran comisión era enseñar también. Dios está interesado en la educación. Cuando le entrega a Moisés las tablas, también le está diciendo, enseña, educa, instruye. ¿Sí? Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Y sigue hablando, luego dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando. ¿A quién? Voy en el 2. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida. ¿A quién le está diciendo Dios que enseñe? So, Según Deuteronomio 6, del 1 al, podemos leer hasta el 6, hasta el 7. ¿A quién le está Dios comisionando la instrucción o la enseñanza? so wenn wir 5. Moses Kapitel 6 von 1 bis 6 lesen doen, to wem sagt Gott hier, wem stellt hij aan te leren? Und je rechten. Podemos leer. Está fácil. ¿Pueden leerlo? Je Yo kan dat espero. persoonlijk door voor jullie lezen. 2 minutos para 2 que lean. minuten. Omdat je dat lezen. Terminan con este punto. Con este punto que tiene que ser. No sé qué tan largo sea, pero pasó rápido, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿a quién le mandó Dios a enseñar? So wem schickt Gott door dat hij leren zal en je rechten zal? Podemos responder. So je kan einfach antwoorden. Los padres. ¿Sí? Dios le entregó las tablas a Moisés, So God geeft die steinen naar Moses. pero le dijo, enséñaselas al pueblo En hij zei te Moses, en je recht dat valt met die. para que ellos Omdat die se lo enseñen a sus hijos. kinderen dat leren. Salmo 78 Psalm 78, nos confirma esta idea. dat beschrijft deze idee. Entonces, ¿quién era Moisés? So wie weet Moses, El líder del pueblo. de leider van het volk. Podría ser el líder de la iglesia hoy en día. So dat kan de leider van die kerk zijn vandaag de dag. ¿Y qué le está diciendo Dios al líder? En so wat zegt God den leider? Perdóname. Te entrego la instrucción. Ik geef die de voorschriften, Enséñale a los padres leer de ouderen dat. para que ellos le enseñen a sus hijos. Omdat die kinderen dat leren. Pero ¿qué hizo la iglesia moderna? Maar wat heeft de nieuwe kerk gedaan? Enseñar a los padres, muy difícil. De ouderen te leren is schadelijk zwaar. Sus problemas, De hebben problemen, sus horarios. de hebben No stunden, vienen. die komen niet. Nah, no voy a enseñar a los padres. Ja, ik wil de ouderen niet leren. Vamos a enseñar a sus hijos. So dan wil we de kinderen wat leren. Nos salimos del diseño de Dios. We zijn uit Gods model uitgegaan. Enseñamos a los hijos We beleren de kinderen y no a los padres. en niet de ouderen. Asumimos el rol de los padres. Dan nemen we dat papier en de rol van de voeders in No de fue lo levens. que Dios dijo. Dat is niet wat God zei. ¿Qué le dijo Dios a Moisés que hiciera? Wat zei God te Moses, wat zal hij doen? Una escuela de padres. Een school voor ouderen. Enseña a los padres. Leer de ouderen. No te preocupes por los niños En merk die keine zorgen over ni de por los kinderen. jóvenes. En over de jugend. Si enseñas a los padres Wanneer de ouderen wat leert, diligentemente, kluk, los preparas, los equipas, du merkst de ruid en du jefst alles, no va a haber problema con los niños y los jóvenes. du wordt geen probleem zijn met de kinderen en met de jugend. Porque ¿quién es el que duerme
y se levanta con los niños. Maar wens wer als die weer slaapt en opstaat met die kinderen. ¿El maestro de la escuela dominical o papá y mamá? De leraar van de zonneschool en de mama en papa. ¿Quién es que va con él por el camino y viene por el camino? Wer komt met den op den weg en neemt den waar met? ¿Quién es que se pone en su lugar y le mira ojo a ojo y él puede ver aquí lo que tiene escrito mamá y papá? Met wem kon hij zich klik met uur te uur staan en checken wat hij hier geschreven heeft? Los padres. De ouderen. Dios le dijo a Moisés que hiciera una escuela de padres. So God zei te Moses dat hij een school voor ouderen maakt. Necesitamos en la iglesia So we brauchen aan het church escuelas y colegios school. devolverle el lugar al padre. De school maken de ouderen ervaring teruggeven. Y los padres En de no se ouderen opusieron, no se resistieron. de ouderen weer nog niet toegeen, zij hoorden dus wanneer tot verder weggenomen wordt. Vas a hacer mi trabajo. Dat was mijn arbeid doen. Excelente, te entrego a mi hijo. Wunderbar, geef die mijn kind. Tú vas a ser el responsable de discipularlo, Du was verantwoordelijk zijn, den te dingen meer. de instruirlo. Beleeren. Ah, gracias. Dankzij. Puedo irme a ver la tele, So, ik kon gewoon televisie, leer un libro, een boek lezen, hablar con mi vecina. en met mijn neighborsje vertalen. En la iglesia y en la escuela los están formando. De kerk en de school beleert die kinderen. Ese no es el diseño de Dios. Dat is niet God zijn model. El único que entendió eso De enige wat dit begrepen heeft, fue Josué. wie Jesua. Josué fue el sucesor de Moisés. Jesua wie die wat nu Moses abstond. Y Moisés dijo En al final de sus días: Moses zei op den einde van zijn deel, pueblo de Dios, God is falsch. ustedes deben decidir Die moeten entscheiden, a quién van a seguir. wem wil je nu volgen? Si a Dios God o a los ídolos. of de Jata? No sé ustedes, Ik weet niet je, pero yo maar y mi ik casa in mijn huis vamos a hacer lo que Dios le dijo a Moisés. worden dat doen wat God Moses zei. Jesua zei dat. Moisés entiende algo. En Josué. Josué. Jesua verstond wat. Gracias. Josué entiende algo. Jesua had wat begrepen. Entiende que Dios está cambiando el diseño del liderazgo. Hij had begrepen dat God dat model van de leiderschap ändern deed. Hasta Moisés era un líder espiritual, Moses was een geestelijke leider. enseñando, Leren, instruyendo, beleren, corrigiendo, corrigeren, mostrando el camino. den weg wijzen. Desde Moisés, Van desde Moses, Josué, van Jesua son los padres. zijn dat ouderen. Josué entiende Jesua had het y begrepen. dice: no sé ustedes, Ik weet niet je. todos ya escucharon, Je gaan alle gehoord. ya leyeron, Je gaan alle gelezen. ahora decidan. Nu moet je entscheiden. Yo y mi casa lo Ik vamos a en mijn hacer. huis worden dat No doen. sé ustedes. Ik weet niet je. Entonces, So, el hogar está diseñado por Dios para impartir el conocimiento dat hem is zo je model van God de la palabra de Dios, dat verstandnis met krijgen pero van God zijn también woord. el conocimiento científico. En maar ook dat hij dat weten van de wetenschap met krijgen. Ya eres padre, Best u een voeder? buena señal de parte de Dios. Si eres padre, ya estás capacitado para ser maestro. So, wanneer u een voeder bent, dat is een gouden teken van God dat u nu waardig bent een leraar te zijn. No hay excusa. Geen vergeven meer. Pero yo no soy pedagogo, Ik zie niet een uitgeleerde vertellen. no sé matemáticas, Ik kan niet mathematica. no sé historia universal, Ik kan niet de No sé Weltgeschichten. Ik weet niks.
no puedo ser maestro de mis hijos. Ek kon niet de leraar van Si mijn eres kinderen zijn. padre, Maar die ouderen best, Dios te va a capacitar. God wordt die fähig Te va a maken. dar las estrategias. Hij wordt die weg geven. Te va a responder a tus oraciones. En hij wordt die gebeden antwoorden. Porque Dios fue quien diseñó la educación. Wens God weer die wat die Richtung gemodeld heeft. Entonces, Zo. padres educadores también es el diseño de Dios. Ouderen wordt Homeschool. rechten als ook God zijn model. Es el diseño de Dios. Homeschool is dat model van God. Está bien el homeschool. Dat is erg fijn dat homeschool. Dios lo aprueba. God neemt dat aan. Es una senda antigua Dat is een oude weg. que está siendo redimida por Dios. Waardoor waar hergesteld wordt van God. La escuela dominical In de zinnerschool, cierro con eso. La escuela dominical, dus de zinnerschool, cuando nació, wanneer je geboren wordt, nació en Inglaterra. wordt weer in Engeland. Robert Rakers, Robert Reichers, 1780. 1780. Nace el primer grupo de niños Wordt het eerste groep kinderen geboren, recibiendo instrucción wat hij belering por kreeg, un cristiano daar in Christ, en un templo. en een tempel. ¿Qué le enseñaban? Wat leerde den? Matemáticas, geografía, lenguaje, historia universal. Dat alles. Porque eran niños que estaban en la calle. Wens dat weer een kindje wat opgegossen weer. Después de la Primera Guerra Mundial, Nu het Eerste Weltkrieg, la economía queda en ruinas. de economie weer verbruikt. Debe irse a trabajar papá y mamá En ouderen, ma en pa müssen y schaffen. hermanos mayores. En de grotere geschwister ook. Día y noche deben trabajar Dag en nacht müssen para de sacar schaffen. adelante su país. Omdat ze Para loon no verder morir de hambre. wegkrijgen. En niet sterven van honger. Y los niños más pequeños En de kleine kinderen también debían trabajar, müssen ook schaffen. pero muchos otros estaban en la calle sin hacer nada. En vele anderen weer en opgegossen en deiden niks. Robert era un hombre que tenía un periódico En Robert wie een man wat een y hace un paswoord. titular sobre esa realidad, En hij geeft een beschrijving over pero dit. luego Dios lo comisiona En a recoger todos estos niños nu dem check God aan e deze kinderen toe te houden impartirles en die met te geven. las materias. Deze escuela. materias van de school. Así nace la escuela dominical, Dat is bij de zinnerschool geboren wordt. enseñando conocimiento científico también. Die leert en wetenschap. Era la iglesia Weer die kerk. la que impartía todo el conocimiento. Die kerk wie die wordt de wetenschap en dat weten met juif. Cada uno de los miembros de la iglesia So jeder een van de mensen van de kerk. pueden enseñar a alguno. Es Ernst un Werk- diestro para la matemática. Ergens weer kon hier mathematicas Hay leren. otro que es un genio para la tecnología, Einer ist ein Fan für die para el Technologie, lenguaje, dem Linguaje, para la ciencia, für das la Leiten. geografía. Aquí está. Aquí están los maestros. Hier sind die Lehrer. Pero lo perdimos. Aber wir haben das verloren. Ahora la iglesia, escuela dominical, solamente enseñamos al espíritu. So nu, dat we in der Zinderschule bloß nach den Jes leren. No nos importa su mente, Ons spoort nicht mehr ihr Gedanken. pero a Dios sí. Aber Gott, jo. Esto es educación providencial, En dit is educación providencial. la manera de Cristo, De weg van Christus. que tiene como objetivo Wat dat ziel heeft, que le conozcan a Él, al único Dios verdadero. dat zij den einzigen wahren Gott kennenlernen. Hoy hemos puesto un fundamento, Van der hebben we een fundament gemerkt. hay mucho más sobre esto, Dus veel meer van al dit. el tiempo no nos alcanza, En de tijd reikt niet toe. pero tenemos otras dos citas, ¿verdad? Aber wir haben noch einmal zwei Donde Deel, vamos a complementar. wo wir dit bestätigen wollen. Pero si a usted le gusta leer, Aber wenn du gehst zu lesen, allá afuera hay una mesa de libros da bieten sie einen Beker, donde hablan de todo lo que yo hablé hoy.
wat leert van alles wat ik van jou geleerd heb. Personalmente les recomiendo este libro, Lo que Dios espera de nosotros como padres. Persoonlijk zou ik in dit boek zijn wat God van ons als ouderen verlangt. Escrito por un padre, Dat is geschreven van een vader, editado por la madre. beoordeeld van de moeder. El eslogan lo hizo una de sus hijas. En dat beeld heeft een kind, La ilustración, otra de sus hijas. En dat een ander part van dat. Y las een andere. huellitas de su hija bebé. En de hondjes, dat zijn baby-hondjes. Una Een van dat boek schrijft. es bello Dat is heel y fijn. tiene mucha sabiduría. En dat heeft veel wijsheid bij. Yo lo recomiendo Ik a ojo cerrado. doe je dit verstellen met tonen uwen. Lo que no alcanzamos a enseñar en 2 horas, Zo wat we niet in 2 los stunden libros leren nos ayudan a complementar la enseñanza. Beke helpt ons dit val Tenemos vorig que te maken. recuperar el hábito de la lectura. We moeten terugkrijgen dat we Amar la gelijk te lectura. lezen en dat we dat leiden. Así que, si usted está interesado en alguno de esos libros, las biografías reales, no hay pajaritos que hablan ni leones que ríen. Zo hier zijn kleine veeltjes bij wat te reden en kleine les wat te vertellen. Esto es bueno para los niños. Dit is goed voor kinderen. Mi hijo Josías Mijn zoon Hosias, aprendió a leer a los 4 años hij leert lezen van 4 jaar. y ama estos libros. En hij leeft deze beker. Y no tiene color, Dat heeft niet kleuren, pero tiene historias reales. maar dat heeft hay waarhaftige fantasía. geschichten. Dus geen fantasie, het is buiten Nos deze wereld. enseñan la vida real, el dat mundo real. leert ons de ware wereld en Y het hay ware libros leven. de deportistas, Er zijn beker van científicos, sports, empresarios, empresarios, van alles. hay médicos, ¿sí? Dokters. Ingenieros, y ellos necesitan leer la vida real, En no fantasía. dat is nodig dat zij ware leven lezen, niet uitgedachte. Muy bien, con eso terminamos. Zo met dit slussen we. Dios les bendiga mucho. Mag God je Si hay zegenen. alguna pregunta, podemos hacer preguntas, resolver alguna duda. Zo wanneer ernst de vrouw ben is, we gaan dat resolveren. Afix.